tubwira kubera iki abantu bitabiriye aya matora ari bake? Icyatumye bitabira ari bake ni impamvu y'ibihe zagito. Ni impamvu y'ibihe. Ubu se n'umutekano none sano Mahema yogera hano turi? Haraho togera. Oya nono hari byo muvuga mukabivuga nyine ariko mubona bidafatika. Nta Mahema yogera hano turi. Impamvu imwe yituma abantu badatora kandi kibazo ari we baza gutora. Kibazo ari we baza gutora. Niyo mpamvu habaye abantu bake. Niyo mpamvu habaye abantu. Divine nawe warabyemera ko ari byo? Uwo twatoye twabonye waserutse umunyamurenge. N'uyu munyamurenge gusa niwe dutora gusa. Ese buriya yitwa nde? Amazina yero yazi? Oya. Nayo ntuyazi. Nukuvuga ko wowe gusa urashika ubaze nyanaka ari hehe uhita umutora. Ikibazo kimwe ni iki? Na bavandimwe bacu babiri dusanze hano kuri centre y'amatora y'Irundu kugira ngo tuganire nabo nanone babanza bakatwibwira abaribo. Turatangira nawe wewe witwa nde? Witwa Mwamikazi Divine, utuye mu kahe karere? Utuye mu karere k'Irundu. Mugenzi wawe? Urakoze bwana munyamakuru. Ego. Mazina yaje nitwa Ndabunguye David. Witwa Ndabunguye David? Utuye mu karere k'Irundu. Utuye mu karere k'Irundu. Nanone dufite amatora asa naho arimo nkurujisho bukeya. Asa naho atandukanye n'amatora yabaye mu 2018. Mu 2018 twabonye abantu benshi baza kwiyamamaza bakavuga ngo tuzakora ibi, tuzakora ibi, tuzakora ibi, tuzakora ibi. Hanyuma abaturage tukagenda tugatora abo tuzi. Ariko se aya matora mubona mwebwe atandukanye gute nariya yabaye mu 2018? Urakoze bwana munyamakuru. Ego. Noneho amatora yabaye mu 2008 twatoye uko bisanzwe dutora umuntu tuzi ko azadukorera neza bukeye uwo muntu arahemuka akora uko bidakwiriye ku ruhande rwanje njewe ndashobora kuvuga kuko yakoze nabi kuko ahambere mu myaka ishize habaga intambara nyinshi ariko ubu ngwajeho muri isenka yaramaze haba intambara nyinshi cyane. Donc kuri njewe sinshobora kumutora kuko yadukoreye nabi ntaciza tugejeje. Ntaciza tugejeje. Mbese hari ibintu bimwe bigaragara byinshi yari yaravuze azakorera abaturage atigeze akora. Hari byinshi cyane. None wewe watora nde mu biyamamaza kuyobora igihugu? Ntawe twatora. Nukuvuga ko yaba nano ari president wari uhasanzwe ntigeze avuga ati muzongere kandi muntore nzakora ibi. Yaba nanone ari nundi uhari wiyamamaje nawe uri gutorerwa we ndi wamutora kuko nawe ndi wamubonye. None wewe ni gute nawe ni ukavuze niko nawe ubibona? Yego munyamakuru noneho njewe kuko nkurikirana ibintu bica ku marezo sosiyo ndashobora guha cyane Katumbi nka 50%. Kubera yuko iwe hari byinshi yagiye akorira muri Katanga. Yagiye akora byinshi hari n'ivyo yagejejeho abaturage. Bikurikiranye n'ivyo niyo mpamvu njewe ko ndahitamo kuko no muto. Hari n'ijambo Katumbi yigeze avuga ryisa yaravuze ngo bazamutore nibarangiza kumutora ngwiwe amafaranga yogiye ahembwa azoyashira mu barimu, azayashira mu basirikare, azashira mu zindi nzego za leta ngo ngwiwe nyine azozayihemba. Ningira ngo izwarabyumvishe bari banyikumaje zose. We ntazumvishe nawe Divine. Warabyumvise. Ariko nanone twafa gutora Katumbi ibyo byose nubwo tutamubonye ariko kandi nkuko turi abantellectuel twagiye dukora ku marezo sosiyo tugasanga ahantu henshi yageye mamaza. Twafa kumutora. Twamutora kabisa rwose. None bantu ba depite bandi abavugizi abaturage ndabona ariko ndi munishimye mwakwishimye ariko makabanga baseka. Nanone hariho n'abadepite bari gutogwa bazagenda bavugira abaturage ibintu byinshi bitandukanye. None nta numwe mwigize mubona uzi no kwiyamamaza namwe? Nta numwe rwose kabisa wigeze uza kwiyamamaza. Nta numwe. Nta numwe kabisa. None se bantu baturage bari hano mwe mubona bangana gute bitabira amatora ari benshi? Nukuri ntibitabira amatora kubw'impamvu z'uko batakoze amakampanye. Izo mpamvu nizo zatumye bataza kuko hariho
effectif nke cyane effective ni nkeya kubera impamvu y'abantu batigeze baza kwiyamamaza. Wewe wabyumva gute wa munyamakuru? Anje numva ariko nyine uko bagenzi banje bavuye kuvuga baba abantu batitabiriye amatora nuko batazi abo baza gutora bariho. Tibazi abo batora bariho. Yeah. Ni bitangaza ariko kandi je natekerezaga yuko impamvu wenda yatumye abantu batitabira yesha kuba ari insécurité se. Hari ahantu havuzwe intambara mu turere twacu hirya no hino. Oya uretse noneho na insécurité noneho ntihabaye gukangurira abaturage kugira ngo baze gutora. Tibazu wari we baza gutora. Tibazu wari we baza gutora. Niyo mpamvu habaye abantu bake. Niyo mpamvu habaye abantu. Divine nawe warabyemera ko ari byo? Nanone reka turangiriza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane batumirwa bacu. Hano twari turi na Antoine Centre y'amatora Irundu. Ariko kandi abantu ndabona bakomeje kuza, ko ndabona amayira hagoma kuza umwe ariko nanone bikwikiranye n'abantu bakoreye batoreye amakariti hano nanone effective yaracyari nkeya. Kandi turabashimiye cyane kubwo kwitanga no kuduheza umwanya wanyu kugira ngo tuganire uyu mwanya. Ariko nanone mwakongera mukatwibutsa amazina yanyu nimba nico mushobora kuvuga nyuma ka conclusion mwakitubwira. Urakoze bwana munyamakuru. Yego. Je navuze ko nitwa Ndabunguye David. Ndo wahanirundu. Gusa ka recommandation dushobora gutanga nuko ini wacu cyane tugiye tugira nyine ibibazo by'ibita. Gusa twebwe kuko turi hano kuri centre ya Rorema ka recommandation twokwifuza. Nanone turabashimiye umutumirwa wacu turi kumwe hano Irundu aho bari gukorera amatora y'igihugu. Turi kumwe n'umusaza wacu guturuka mu karere k'Irundu. Ngira ngo ni wavuye none bakwitande babanza ukatwibwira uko tubwira ari we. Witwa Nyamurama Jacques. Uri umuturage wahe? Wahanirundu. Hano waje gukora iki? Waje kwitora ariko tutazi abiyamamaje. Waje gutora ariko utazi abo utora. None se aya matora uyabona gute? Aho atandukanye gute n'amatora yabaye mu mwaka wa 2018? Nuko ari urushije. Aya matora n'urushije. Nukuvuga ko none se uratora nde kwava ngo n'urujijo kandi waje gutora gutazi? Uratora nde? Uwo twatoye no twabonye waserutse umunyamurenge. N'uyu munyamurenge gusa niwe dutora gusa. Ese buriya yitwa nde? Amazina yero yazi? Oya. Nayo ntuyazi. Nukuvuga ko we gusa urashika ubaze nyanaka ari hehe uhita umutora. Ikibazo kimwe niki? Wamubonye. Ikibazo kimwe niki? None se uratora umudepite gusa ureke gutora president? President twamutoye ese ni yakutumba Katumbi. Ni Katumbi. Harubwo yigeze agira no kwiyamamaza mwaramubonye? Oya. Ntabwo yigeze. Hari abantu yatumye baza bamwamamaza bamufugira. Twebwe turabasaza tituzi nibiko turabona ari urujijo tutazi ko turapfa kuzira mu kigara. Abasaza bo minembwe ati n'urujijo aya matora ndi twigeze tubona abantu baza kwiyamamaza n'ugushaka gusa akagwera gusa ngo tora uyu nguyu akabari gutora. Urumva ntabwo bizoroshe nyine. Impamvu imwe none se abantu hano ubona bangana bate babyitabiriye ari benshi? Babyitabiriye ari bake. Babyitabiriye ari bake. Aho habona ni bakeya. Nanone uyu musaza watunganira ukatubwira kubera iki abantu bitabiriye aya matora ari bake? Icyatumye bitabira ari bake ni impamvu y'ibihe sagito. Ni impamvu y'ibihe. Ubuse n'umutekano none se no mayogera hano turi? Haraho togera. Oya. Nono hari byo muvuga mukabivuga nyine ariko mubona bidafatika. Nta mayema yogera hano turi. Impamvu imwe yituma abantu badatora kandi bwari uburenganzira bwacu gutora president uzatuyobora, gutora depite uwo ari we wese. Bwari uburenganzira bwacu. Ariko rero urabona abantu babyitabiriye ari bakintu kubera ihe mpamvu? Impamvu yuko twatoye president ari wo wadutoteje cyane aduteza intambara. Nukuvuga ko uriya wewe ndi wamutora. Oya sinamutora. Ese yitwa nde?
yitwa Gisegeti. yitwa Gisekedi. None udatoye Gisekedi watora nde wundi? Notora Katumbi. Katumbi wemeye ni iki kikwereka yuko azo arangiza zino ntambara bino bibazo turimo? Kuko ataragira icyo akora ntituramumenya. Ntimuramumenye. Wewe none wasobanura gute? Nibyo nyine ntituramumenya. Tidusaba gutora wadutoteje. Murakoze nanone twari kumwe n'abavyeyi babiri bo mu karere Kirundu hano kuri centre yacu turimo gutoreraho, ariko nanone baravuze ngo aya matora arashobora kuba ari urujijo. Nanone wewe budurege wabyumva gute, wabivugaho iki wewe? Murakoze cyane kabisa. Tumva aya matora nanje ari urujijo kuko abavyeyi bave ko bivuga kuko ntago twigeze tubona abantu bakora kampanye baza kwiyamamaza. 2018 abantu barazaga akavuga ati muzantore nzabakorera iki niki, ariko kuri ubu kabisa nta muntu wigeze agera ibintu kuvuga ngo yiyamamaza. Murakoze, mwari kumwe n'umunyamakuru wa Radio Studio Imuhira.